miliyoni z'amadolari y'Amerika buri kwezi. Ayo ni amafaranga menshi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gusuka mu mitwe yitwaje intwaro izwi nka Wazalendo. Mu gihe amamiliyoni ari gutangwa gutya ngo agaburirize inyeshyamba, igisirikare cya leta FARDC cyo kiri mu bibazo bikomeye cyane, aho kiri mu kangaratete. Aho raporo y'ibanga y'inteko ishinga amategeko igaragaza ko icyo gisirikare cyamuzwe n'imikorere mibi idasanzwe, ibikoresho bishaje cyane ndetse no kwinjirirwa na bamaneko bagurisha amabanga y'urugamba. Muri aka kanya rero tugiye kwinjira mu mizi iperereza ryimbitse, turebe uburyo aya mafaranga atangwa rwihishwa ndetse n'ibiri muri iyi raporo iteye ubwoba yatangajwe n'inteko ishinga amategeko ya Kongo. Raporo yatumye abaminisitiri 7 bitaba kwisobanura. Nta kintu giteye inkeke mu by'umutekano nko kumva ukuntu umutwe witwaje intwaro utagira amategeko ahamya ugenga uhabwa ingengo y'imari ingana gutya na leta y'igihugu. Raporo nshya zigaragaza neza ko leta ya Kinshasa yageneye imitwe ya Wazalendo inkunga itubutse ingana na miliyoni 4 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri kwezi. Bivuze ko mu mwaka umwe gusa ari miliyoni 48 z'amadolari ya Amerika yoherezwa mu mufuka w'iyi mitwe yitwaje. Akwibaza uti se aya mafaranga atangwa ate, ubundi anyuzwa? Leta ya Kinshasa ivuga ko aya mafaranga atangwa binyuze mu rwego ruzwi, urwego rw'abashinzwe kunganira igisirikare n'ubwirinzi bw'igihugu. Tugenekereje mu Cyongereza kugira ngo byumve neza, ni Reserve of the Army and Defense. Uburyo bwo gutanga aya mafaranga nabwo ubwabwo burimo amakenga menshi ndetse bwateje impaka zikomeye. Hari inzira ebyiri zikoreshwa mu kurekura ariya mafaranga. Inzira ya mbere ni ugushyira aya mafaranga mu ngengo y'imari isanzwe y'uru rwego rw'abashinzwe kunganira igisirikare n'ubwirinzi bw'igihugu, kugira ngo agere ku barwanyi ba Wazalendo bari ku rugamba. Ariko inzira ya kabiri ni iteye ubwoba kurusha izindi, ni uburyo bwo guha amafaranga mu ntoki bigenewe abayobozi b'iyi mitwe yitwaje intwaro mu bice bitandukanye. Abayobozi bakaba bazwi nka regional leaders. Fatwa utekereze kuri ibi kuko ni ibintu biteye ubwoba cyangwa bikomeye. Leta ifata imifuka y'amafaranga amanyamahanga, kuvuga amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yakabaye ahabwa ba rwiyemezamirimo basanzwe, agahabwa ahubwo ba rwiyemezamirimo b'intambara cyangwa abayobozi b'iyo mitwe, armed group leaders b'iyo mitwe y'Abazalendo, Mai byose biriya mitwe yose, bakagenda bakayabaha mu ntoki zabo. Ni ukuvuga ngo buzuza amabaga, amavarize. Ngira ngo muribuka neza ibyabereye Njiri ku mafaranga y'umuhungu wa Perezida Tshisekedi. Iba mubyibuka neza, ari amafaranga yafashwe, ari amamiliyoni, ni kuriya rwose bapakira amafaranga bakayagenda bakayahereza abayobozi b'imitwe ya Wazalendo. Murumva ukuntu biteye ubwoba. Nta buryo bwo kugenzura uko aya mafaranga akoreshwa, nta n'uzabaza abayobozi icyo bayakoresheje. Ibi ni ibintu bishobora gukomeza gushyira akarere kose mu kaga k'umutekano muke cyane, kuko abayobozi b'imitwe yitwaje intwaro barushaho gukomera, bakigwizaho imitungo, bakagura intwaro rwihishwa, bikazatuma kubambura intwaro mu gihe kizaza biba ikintu kidashoboka burundu cyangwa bigorana burundu, ku buryo ari ibintu byagorana cyane ko iyi mitwe yavuyemo Abazalendo yabaye myinshi cyane. Mu gihe rero ayo mamiliyoni y'amadolari ari guhabwa Abazalendo, igisirikare cya leta FARDC cyo kibereye mu bibazo by'ingutu bitagira igisubizo. Ibi si byo kwihimbira cyangwa kubwira abantu amagambo gusa, ahubwo byemejwe na raporo y'ibanga ya komisiyo ishinzwe umutekano no kwirwanaho mu nteko ishinga amategeko ya Kongo. Iyi komisiyo yakoze akazi katoroshye ko guhamagaza no kubaza abaminisitiri 7 bagize guverinoma kugira ngo batange ibisobanuro ku byerekeye umutekano w'igihugu. Nyuma yo kubumva bose n'ukuntu biregura, iyi komisiyo yakoze raporo ndende yerekana ishusho nyayo y'igisirikare cya Kongo muri iki gihe. Iyi raporo nubwo yagizwe ibanga rikomeye cyane igahishwa rubanda, yaje kumenyekana ndetse ibiyirimo byashyizwe hanze kandi biteye ubwoba. Ibikubiye muri iyi raporo
byerekana ko igisirikare cya Kongo cyamunzwe cyane n'ibibazo bya tekinike ndetse n'imikorere idahwitse izwi nka structure dysfunctions. Reka tucukumbure cyangwa tuvuge cyane, twinjire muri iyi ngingo, mu ngingo zose zigaragara muri iyi raporo y'ibanga kugira ngo twumve uburemere bw'iki kibazo. Icya mbere, iyi raporo yerekanye kandi yashyizeho icyizere ni ukubura k'umurongo ngenderwaho mu bya gisirikare cyangwa se ibyo bita absence of military doctrine. Abasirikare ba FARDC ntabwo bazi neza icyo barwanira, nta murongo w'imyumvire uhamye uhari utuma bumva ko barwanira igihugu kimwe bafite intego imwe. Ibi bijyanirana no kubura k'umwe mu gisirikare. Imitwe itandukanye ikorera mu gisirikare kimwe ntivuga rumwe, hari uguhemukirana, nta bufatanye buri hagati y'abasirikare bo ku rwego rumwe, ibintu bituma gutsindwa ku rugamba biba ibintu byoroshye cyane. Ubwumvikane buke mu gisirikare imbere butuma abasirikare batizerana ubwabo, umwe ntiyizeye mugenzi we bari kumwe mu ndake cyangwa ku rugamba. Ibyo bigaha umwanzi icyuho kinini cyane cyo kubameneramo no kubatsinda. Icya kabiri giteye inkeke cyane cyagarutsweho cyangwa cyagarutsweho muri raporo ni ibikoresho bishaje cyangwa se outdated logistics. Iyi raporo y'inteko ishinga amategeko ivuga ko igisirikare cya Kongo gikoresha ibikoresho byataye igihe cyane. Wibaza ukuntu twabonye hejuru ko leta iri guha wazalendo miliyoni z'amadolari buri kwezi ndetse akaba nayo babaha mu ntoki, ariko ku ruhande rumwe abasirikare bayo bwite bari ku rugamba badafite amasasu ahagije, badafite imodoka n'indege zo kubatwara mu buryo bwihuse, ndetse badafite n'ibikoresho by'ibanze byabafasha guhangana n'umwanzi ugezweho. Iki ni ikibazo gikomeye cyane kuko nta musirikare naho yaba ari intwari gute ushobora kurwana intambara yo muri iki kinyejana cya 21 akoresheje tekinoloji n'ibikoresho byo mu myaka 50 ishize. Kutagira ibikoresho bigezweho bituma abasirikare batananirwa gusa, ahubwo bituma bapfa ari benshi kuko nta bwirinzi buhagije baba bafite. Ingingo ya gatatu iteye ubwoba ikanateza urujijo inagaragara muri raporo ndende no kwinjirwa n'abamaneko. Iyi komisiyo y'inteko ishinga amategeko yasanze igisirikare cya FARDC cyuzuyemo abantu bakora izindi nyungu zitari iz'igihugu, abantu batanga amabanga y'urugamba. Ibi bivuga iki mu by'ukuri? Bivuga ko mbere y'uko FARDC igaba igitero gikomeye cyangwa itegura urugamba runaka, amabanga n'amakarita y'urugamba biba byamaze kugera hanze, kuko haba hari abamaneko bari mu nzego zikomeye z'igisirikare batanze amakuru yose bakayagurisha ku rundi ruhande. Iki ni ikibazo gikomeye cy'ubutasi buteye amakenga n'ubugambanyi. Iyo abasirikare bakuru bashinzwe gutanga amabwiriza badashobora kwizerana ubwabo, biba bigaragaza ko urwego rw'umutekano ruri mu marembera, rutagishoboye guhagarara ku maguru yarwo. Ingingo ya kane ikomeye iyi raporo yagarutseho itagivugwa cyane ni ukubura kwa politike yo kubaka ibigo bya gisirikare. Mu bihugu byinshi bifite igisirikare gikomeye kandi kiyubashye, mu Rwanda abasirikare baba mu bigo byabugenewe, icyo twita military camp cyangwa camp militaire, batandukanyijwe n'abaturage basanzwe. Ariko muri Kongo abasirikare babana n'abaturage mu makaritsiye amwe, bagasangira utubari, bagasangira ibikorwa by'ubuzima bwa buri munsi. Ibi biteza ibibazo byinshi by'imyitwarire mibi, kutubahiriza amategeko n'amabwiriza ya gisirikare, ndetse bikanateza umutekano muke mu baturage b'abasivili. Iyo umusirikare ufite intwaro iremereye abana n'abaturage basanzwe badafite intwaro, biba byoroshye cyane ko akoresha iyo ntwaro mu nyungu ze bwite z'ubusahuzi, akaba yahutaza abaturage, akabiba cyangwa akabahohotera aho kubarinda. Iyi raporo inenga cyane iyi mikorere, ikavuga ko igisirikare kitagira ibigo bizima kidashobora kugira ikinyabupfura namba. Reka tujye ku ngingo ya 5 ikomeye nayo iboneka muri rwa rwandiko rw'ibanga.
intege nke z'uruhererekane rw'amategeko mu gisirikare. Iyi raporo igaragaza ko amategeko atangwa n'abayobozi bakuru ba gisirikare Kinshasa kenshi atagera ku basirikare bari ku rugamba neza, cyangwa se amategeko yagerayo ntiyubahirizwe na gato. Abayobozi ba gisirikare ku rwego rwo hasi basangira ibyemezo bitumvikanweho, bakabikora uko babyumva, ibi bigateza akajagari gakomeye. Ugasanga umukuru w'ingabo yatanze itegeko ryo gusubira inyuma, uw'Igoma akavuga ngo tugume turwane, uw'Ibeni akavuga ibindi n'ibindi. Ibi byerekana urugero rwo hejuru rwo kudasenyera umugozi umwe. Ikindi gikomeye cyane kiyongera kuri ibi iyi raporo yibanzeho ni ikibazo cyo kudasimburanya abasirikare ku rugamba. Ubusanzwe umusirikare agomba kujya ku rugamba igihe gito agasimbuzwa abandi bashya kugira ngo aruhuke. Ariko muri Kongo hari abasirikare bamara imyaka n'imyaka ku rugamba badahabwa n'akaruhuko na gato, batabona imiryango yabo ngo bayisuhuze. Ibi bikaba bicogoza imbaraga z'abasirikare mu buryo buteye ubwoba, bikabamara morale ku buryo badashobora kurwana, ngo batange umusaruro ufatika, kuko baba bananiwe cyane mu mutwe ndetse no mu mubiri. Umusirikare rero utarigeze aruhuka imyaka 5 ntabwo ushobora kumusaba guhangana n'umwanzi ufite morale kandi uhora yisuganya. Mu gusoza rero kuri ibi bibazo byinshi cyane by'igisirikare cya FARDC byagaragajwe na komisiyo y'inteko, iyi raporo yongeyeho ko igisirikare cyananiye kwihuza n'ibihe tugezemo, cyangwa failure to adapt to new realities mu ndimi z'amahanga. Intambara z'iki gihe turimo cya tekinoloji zisaba ubumenyi buhanitse, gukoresha za drones, guhanahana amakuru yihuse hifashishijwe ikoranabuhanga ndetse n'ubuhanga bwinshi bw'urugamba. Ariko igisirikare cya Kongo kikaba kikiri inyuma cyane muri ibyo byose. Nta bumenyi buhagije bafite bwo guhangana n'imitwe itwaje intwaro ikoresha amayeri mashya cyangwa tekinoloji nshya yihuta ku rugamba. Ubu rero twamaze kubona ingingo zose, reka tugaruke ku ishusho ngari y'aya makuru yombi kandi tuyahuze mu buryo bwimbitse kugira ngo twumve uburemere bwabyo. Ku ruhande rumwe dufite igisirikare cy'igihugu aricyo FARDC kiri mu kangaratete kose twabonye, nta bikoresho bafite, abasirikare barananiwe bitewe no kudasimburanwa cyangwa kudasimbuzwa, nta kinyabupfura mu bigo bya gisirikare, ndetse igisirikare cyuzuyemo abamaneko bakorera umwanzi. Mu gihe ibibazo bigaragara, leta irahitamo gufata ikindi cyemezo kitumvikana, igafata miliyoni enye z'amadolari buri kwezi ikaziha imitwe itwaje intwaro ya Wazalendo, imwe ikaba ihabwa abayobozi bayo mu ntoki, kuvuga amafaranga akaba ahabwa abayobozi bayo mu ntoki. Iki ni ikivuge n'urujijo rukomeye cyane, cyangwa n'uruvange niba ariko twabyita, aho kugira ngo leta ifata aya mamiliyoni iyashore mu kubaka ibigo bya gisirikare bigezweho byaba bikwiye kubakwa, iyashore mu kugurira igisirikare cyayo bwite ibikoresho bigezweho bihwanye n'intambara z'iki gihe, cyangwa se iyashore mu guha abasirikare bayo bonus, cyangwa ubwo nta amafaranga nyine yo kubashimira ku kazi baba bakoze no kubaha amakamyo abimura bitewe n'aho bagiye kugira ngo bagire morale mu kurwanira igihugu. Leta rero ihitamo gutanga aya mafaranga ku bantu bitwaje intwaro batagira amategeko abagenga ngo bayakoreshe uko bishakiye, batanzwe raporo n'imikoreshereze yayo. Ibi bivuze iki rero? Guhazazaho umutekano w'iki gihugu cya Kongo ndetse n'akarere kose dutuyemo muri rusange. Bivuze mu magambo yumvikana neza ko umutekano urimo gushingwa imitwe yitwaje intwaro ishyirwa imbere kurusha inzego za leta zemewe zifite inshingano zo kurinda igihugu. Ibi ni ibintu bishobora gukongeza intambara idashira kandi izatwara igihe kirekire, kuko kugaburira n'amafaranga amamiliyoni aba bayobozi b'imitwe bivuze kubaha imbaraga zo gukora ibyo bishakiye,
uba uri kuyigaburira kugira ngo ikomeze kubaho kurusha uko wavuga ngo uri gushakisha amahoro. Uku niko kuri hanze ukurikije raporo y'ibanga idasanzwe y'inteko ishinga amategeko ndetse n'ibyo leta ubwayo yiyemereye. Igisirikare cya leta cyamunzwe na ruswa n'imikorere mibi n'imbere, mu gihe abiyise inkeragutabara ba Wazalendo bo bakomeje kwigwizaho amamiliyoni y'amadolari y'Amerika batabazwa ibyo bakora n'uburyo bayakoresha. Turakomeza gukurikirana iby'iyi nkuru hafi cyane nk'uko mubizi, kuko ingaruka zo gutanga amafaranga mu mitwe yitwaje intwaro zishobora guhindura isura y'umutekano mu buryo bukomeye mu minsi iri imbere. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, ngira ngo murabona itandukaniro riri hagati ya ALC Armée Révolutionnaire Congolaise ndetse n'iki gisirikare cya Congo FARDC na Wazalendo, nk'uko tumaze iminsi tubona uburyo umutekano udasanzwe muri Goma, uburyo abaturage ba Goma babayeho neza bishimye ahantu hose za Masisi, ahantu M23 yageze rwose ukabona ko abaturage batangiye kubaka ibikorwa byasenywe, bararagira inka zabo, baragenda nta mabariyeri. Ni ibintu bishimishije cyane ku ruhande rwa ALC Armée Révolutionnaire Congolaise. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze mubane nanjye muri abagaciro naho utaha.